بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقیناً وارد اللہ تعالی وینا داغ زنانا کہ بحث کو استاسرا پبار خاون خپل کی اگیلے پیش کو اللہ تعالی تا اللہ تعالی اورد لے استاسرد تریم یقیناً اللہ سوری سوینیم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. آکسان چ زہار کی ساسنا خپلو بیانو سلام نری دا بیانی دلی مندے نری دلی مندے مگر حق سوم چ دی زیگولی یقیناً داخل کوئی ناکار خبر او درو اور یقیناً اللہ خام معافی کن کے بخون گمنے. والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ناکسان چ زہار کی نخبلو زنانو سرام بیاوز پا واپس کی ما تولو دائے خبر تجویلی ویم دبان زادول دی دے اوسٹ مخی دے اوزے کی دلو دخل خاون نام داواز ورکی دی شیطا استبری اللہ تعالی استاسو فاملنو خبردار دے. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا نسوک چنمو میم رئی لرام دبانے روجی نیول دی د دو میشتو پر لبسی مخی دے اوزے کی دلو دخل خاون نام. فمن لم يستطع فيطعم 60 مسکینا سوک شوست در روجیون نلریم دبانے خوراک ورکول دیش پیتو مسکینانو تام. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم. دا حکم دے دا پاوے شتا سیمان لرے پا اللہ و دا برسول او دا دا اللہ تعالی پولی تڑلی شوی او کافران دا پارا عذاب دے درناک. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم یقینا کسان چ خلاف کی د پلو د الله او د رسولنا ذلیل کړي لکه چې ذلیل کړي شو کسان چې دین مخکوم. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. یقینا نازل کړي آیاتنا واضح واضح او کافران دا پار عذاب دے رسوا کن کے. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا فاورس اللہ برا پور تکی دا ټول خلق خبر بور کی دیل را پائے عملون شریکڑی احصاء اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید. راگیر کری اللہ ددید عملنا پخبر علم کی او دیر کری آئی لرا اللہ تعالیٰ پارسی بانے حاضر ناظر دے. علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض آئین نگورے تو یقیناً اللہ علم نے پائے سیزنوں چیدی اسمانوں کی اوبا کی پائے چیدیز مکہ کی. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم نکی جرگد درو کسانو مگر اللہ سلورمی ان پینزو کسانو مگر اللہ اشپگمی ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا اور نہ کم ددینا اور نہ زیاد ددینا مگر اللہ اور سریکم نہیں چیدیوی. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. یا با خبر ورکی دی لرا پائے ملون شدی کری دا قیامت پر
یقیناً اللہ پارسی بانے علم لریم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. آیا نگور آئے کسانتا چی منکڑشی د جرگونا بیام راگردی حاغتا چی منشی دائنا او جرگی کئی بگنا او پا ظلم او پا نافرمان رسول سلام. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. او کلچ تعالی راضی سلام کی تا پائے طریقہ چ سلام نہ کرے تا پائے وانے اللہ. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اوائری پخپل ظلموں کے والعذاب نراکی منت اللہ پائے خبروں چمگے وایو. حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر. پورے دل را جہنم داخلی بایتان بدے گئے دگر دل دا جہنم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے ایمان والو کلچی جرگی کوئے نمکوئے جرگی پگنا او پظلم او پنا فرمانے رسول او جرگی کوئے پنیکے او بتقوی سرام. ایر کوئے خاص دالانا غزات چاغت بتاسو جمع کڑیشے. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یقیناً دغا جرگے د شیطان د طرف ندیم دید پارا چی غمجن کی ایمان والو لرام خونن دی ضرر سون کی دی تاحس ضرر مگر پیزن داللہ خاص پالا دزان سپاری ایمان روڑن کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم. ایمان والو کلچ تاستو ویلشی زی پریگ دے او بلتا پا مجلسنوں کے نو زی پریگ دے اللہ بفراخی در کی تاسو لرام. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا. او کلچ تویلشی ادریگ پاسے نو پاسے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. پورتکی اللہ کسان لرائش ایمان راوڑے سا سناوئے کسان لرائش ورکڑش ورط علم پڑی رو مرتبوں. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ پائے کارونو چتا سکوئے خبردار رے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا ذلك خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. ایمان والو کلچی جرگ کوئے رسول سرام نو کہ مخی د جرگی خپلنا صدقہ دا غرکار دے تاسو لراو پاک ان کے دا منافقتنا اکنمو میں تاسو سشین یقیناً اللہ دے بخنک ان کے رحم کا ان کے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آیا او یری دے تاسو چولی گئے مخیر جرگو خپلنا صدقین نو کلشن کوئے تاسو دا کار او آسانتیا را وصا اللہ بتا سبانے پہ حکم کی نو پابندی دمانز کوئے او زکاة ور کوئے او تابداری کوئے دا اللہ و رسول اللہ او اللہ خبردار دے پائے کارون چی تاسوی کوئے.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون آئے نگرائے کسانو تا چی دوستان کی دائے قوم سرام چی غضب کرے اللہ پائی نری دیستا سنا نری دی دائینا او قسمنا کی دی بدروغ و حالا خپوئیگی عد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون تیار کرے اللہ دی دپار عذاب سخت یقیناً دی بد ہا کارنا چدیے کئیم اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین گرزولی دی قسم نخپل ڈال من شدید اللہ دلالنا دید پارا عذاب دے اس پکون کے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اجری دفع ونکی ددینا مالون ددیون اولاد ددین دا اللہ دا طرفنا اس مصیبت دا کسانو والدی دی ببائے کے ہمیشہیم یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون پاور شروشت بکی اللہ دی ٹول لرام ندیبا قسمون کی آغتا لکا قسمون کی دیتا ستام او گمان بکی دی چلی دی پیو کار دفیدیم خبر سے یقیناً دی خاص دی دروجن دی استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون غلب کرے بدیبان شیطان نویر کرے ددینا یاداش دا اللہ دا کسان دلد شیطان دا خبر سے یقیناً دلد شیطان ہم دی لیتاوانیان دیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الذلین یقیناً کسان چی خلاف کی دا اللہ و رسول دا حدودنا دا کسان پڑے رو ذلیلانوں کی دیم کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عظیم مقرر کرد اللہ تعالی چی خامخا غالب کے گم بزو رسولان زمان یقیناً اللہ قوت تعالی زورے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر وعدون من حاد اللہ ورسولان ولو كانوا آباءهم وابناءهم وإخوانهم وعشيرتهم وبنم میں داس قوم چیمانم لری پا اللہ پر رستنے ادوستانی نے کئی دا چا سرائن چی خلاف کئی دا حدود دا اللہ و رسولنا اگر چرا مخالفت کو ان کی دریب لارائنی یا ازامنی یا ارونی یا قام قبیلیم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وعیتهم بروح من دا کسان پورا نکلے اللہ دری پزنوں کی ایمان اکلکڑی دی لرا پر اخپل سرام ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اور داخلی ودی لرا جنت منتاشی بئی بلان رائے ولی ہمیشہ ویدی بائے کے رضی اللہ عنہم ورضو عن رضا دے اللہ تعالی ددین و دی داغن رضاریم اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون دا کسان ڈلد اللہ دا و خبر سے یقیناً ڈلد اللہ تعالی دی کامیاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم پاکی وی اللہ لرا سیدنا شری اسمانوں کی آشری مکہ کے اور خاص اللہ رے زور اور حکمت والے
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله خاص اللہ ذات ویسلی یا خلق چی کفر کرو دا کتابیانونا دا کورونو دائینا پاول راونڈے دلو گمان نکو تاسو چی دی بوزیم اددی گمانو چی بشکون کی دی لرا دی قلاغانی دا اللہ نام فاتاهم اللہ من حیث لم يحتصبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار نراغ دیتا اللہ تعالی دا سزینا شدی گمان نکاو نوائے چودری پزنوں کی یرام روانول دی اخپل کورونا پخپل لا سنو بلا سنو دا مومنانو نیبرت والے ددی واقعنا اے خاندان دا پوئیم ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار کدے مقرر کر اللہ پدیوانے ملک نشرل نخامہا دیل بے بل عذاب ورکڑے بڑے دنیا کے او دیل پارا پاخرت کے عذاب دور دے ذالک بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب داد دیو جن شری سخ خلاف کرے دا اللہ اور رسول اللہ اور چاچے سخ خلاف کو دا اللہ نا یقینا اللہ سخت عذاب ورکوں گے ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين آش پریکڑی تاسوم سکجورے یا پری خودلی اولارے پخلی خونو دا پا حکم دا اللہ دیو دی دا پارا چی اشرمی دے فاسقان لرام وما فا اللہ علی رسولی منہم فما عجفتم علی من خیل ولا رکاب آش واپس درکری اللہ اخبر رسول تددینا ندیز غلولی تاسو پائے بانی ساسونو نوخان ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر لیکن اللہ تعالی زور کی رسولان خپل بچاچی واری اللہ تعالی پاسی بانی قدرت درن کرے ما آفا اللہ علی رسولی من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم آج ورکڑی اللہ تعالی رسول تام دریکلو علونا خاص اللہ لردی و رسول لردی و اخپلوان داغ لردی ایتیمان لرا و مسکنان لرا و مسافر لردی دادی دا پارا شنشی اوڑیدن کے روڑیدن کے مال پمنز مالدار استاسو کے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ہرا وشے جدر کڑے تاس رسول نو عمل کوئے پائے آش منکڑے تاسو دائن نائن من شئے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اور یرکو اید اللہ نا یقینا اللہ سخت زابر کن کے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون دا مالونا دا پار دا محتاج دی مہاجروں آکسان چی سرشی دخپل کورنو دخپل مالونو نام لٹھئی دی فضل دا اللہ دا طرفنا اور رضا دا اللہ او مدد کی دی دا اللہ و دا رسول صلاح دا کسان مرشدین ایمان والدیم والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
کسانم چ نیول رے کور او حاصل کڑے ایمان مخی درات للو دا مہاجرین نام مین کئی دا چا سراشدی تا ہجرت کئی نمومی دی پخپل سینوں کے تنگ سیاد آئے مال نچائی لورکنے شیم اغورکی آئی لرا پخپل زانون بانے اگر شپدی بانے وی فقیرین ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون اسوک چی بچ اسادل شو دا حرس دا نفس پلنا دا کسان حدیدی کامیاب والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآکسان چراغلی پسدائے صحاونا وائدی پدعا کی آربا بخنوں کے منتا و زمنارون تا شران دیوالے کڑے زمنا پیمان حاصلو لو اما چھے زمن پزنوں کے صفغان آئے کسان سرائشی مان راوڑے یا ربا یقیناً توڑیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون آئے نگو رہا کسان تچ منافقت کئیم وائدی اخبر ارون تاچ کفر کڑے کتابیانونا کتاسو ویسترشوے نخام خام موضوع تاو سران او خبر نمن مستاس پبارکی ریش آئی شریم او کجنگ کی ریشی تاو سران خام خام مستاس مدد کروں اللہ شہادت ورکی یقیناً دی خام خادر و جنیم لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون کدی ویستلشی نوزیر آئی سرام او کجنگ شید آئی سرا دیو سرا مدد نکیم اکو کی دیو سرا بالفرد مدد خام خاگر زی بشاگانی بعبدی سرے سمدان نشکے ریم لانتم اشد رحبتا فی صدور من اللہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون خام خاتا سڑے روب والائے دری پسینوں کی اللہ نام دادا دیو جنا دادا سے قوم دیش نپوئی باقیقت لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر باس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون جنگ نشکول دیتا سرا پیوزین مگر پقلاگانو مضبوطو کی یا رسو دیوالوننا جنگ دی کورنے کم سخدیں گمان کرے تو پری بانی یوزے و حال دارے سنن ددی دیوبلن خلاف دیم داد دیو جن دا قوم دے ساقن لریم کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم دری مثال پشاندہ اشارے شدین مخیو نزدے زمانہ کے اسکائی سزا دکار خبل و دیل عذاب درناک دے كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين مثال در منافقانوں پشان شیطان نے کلچ انسان توئی کفر کوان اور کلچا کفر کیرے اور توئی یقیناً زبیزار مستاسنا ستانا یقیناً زیرگم اللہ رب العالمین نے فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين نشان جام دلائے دوارو چدا دوارو پور کیا میں شویم او دا سزا دا دٹول ظالمانو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون
اے ایمان والو اللہ نے یرا کوئے اور نظر دکئی ہر نفس حق عمل تاشلی گی ہے دا پار دا سوام اور یرا کوئے دا اللہ نا یقین اللہ خبردار دے پائے کارون چتا سوئی کوئے ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون امکی گئے دائے کسانو غنتا چیر کرے غی اللہ لرام نیر کلا ددین ددی نفسنام دا کسانو دی پورنا فرمان دیم لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون ندی برابر اور والا و جنت والا و مائدی پورا کامیاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کنازل کرم گدا قرآن پیوغر خام خاطاب لیدلے حق لرام عاجزی کو ان کے چودن کے دوجہ دیر دالانا او دا مثالنا بیانو منگا دخل کو فی دید پارا شری فکرو کی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم خاص اللہ ذات دے نشتہ حقدار دبند گئے سوا داغنا عالم دے پار پٹو پارخکارا دغذات دے مہربان دے و خاص رحمتن والم دے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو خاص اللہ ذات دے نشتہ واقدار مددگار سوا داغنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر لے بادشاہ پاک دلار قسم بنونا سلامتی اور کو ان کے امن ور کو ان کے نے ساتوں کے ٹول مخلوق لرا زور اور دے زور چلو ان کے دے اولو خاندم دے سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے اللہ دائنا شریع غسرا شریکان جوڑی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى خاص غوی اللہ پیدا کن کے دے جدا جدا جوڑا ان کے شکل ورک ان کے دے خاص غد پارا دی نمونہ خیست خیستا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم پاکیو یا غلرا سیزنا شری اسمان نوزمک کے خاص آرے زور اور حکمتن والرے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل اے ایمان والو منی سے دشمن زماؤ دشمن ساسو دوستان غرزویتا سواغیتا دوستانی حال دارے شئی کفر کرے پائے شراغلے تا استحق وباسی رسول او تاسو لرام ددیو جنے شتاسو ایمان راوڑے پا اللہ رب ساسو دے کچرے وطلی تاسو دا پار دا جہاد زمان پلار کی او دا پار دا لٹولو دا رضا زمان
آیتا سپٹھی لے گئے دیتا دوستانے اور زخپویم پائے شتا سپٹویا او سشیخ کارکویم نشان شدا کار اکو راتن کی وقت کے استاسو نائقیناً گمراہ بید برابر لارنا ان یسقفوکم یکونوا لکم عداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون کوس برشی دری پتا سبانے جوڑی استاس دپانا دشمنان اوگدی تاس سلاسون اخبل او جب اخبل پپدائے اوغاڑی دی چتاسم کافر شین لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر ایچر نفع و در نکی دا استاخپل ولا استاسو نہ بچی استاسو برز قیامت با جدا والی راولی استاسو ترمین اور اللہ استاسو عملون لرالی دن کرے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير یقیناً اشتر استعوذ زپارا تابداری خیستان پباغ ابراہیم علیہ السلام او دا چاکی شداغ مرگریو کلچ ویلی اخبل قوم تا یقیناً منگا جدائی استاسنا او دا شانا چتا سول بندگی کوئے اللہ نے سیوان انکار کو منگا ستاسو دا خبرے اوخکار دا پمن زمگا ومن ستاسو کی دشمنی او بغض ہمیشہ تدریشی مان روڑے تاسو پا اللہ دا پیوائلیم ما سوا دا قول دا ابراہیم علیہ السلام ناخپل بلا ارتا خامخاز دا بستاد پارا بخن وارم او وسن لرم مستاد بشکولو دا اللہ نائستی پیستیم یا ربا خاص پتا منگا زان سپار لے او خاص تا منگا در گردوم او خاص تا گرزی دلم دید پار لے صاحب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اے ربا مگر دے منگا تو امتحان دائے خلقو دا پارا چی کفر اکڑے او بخنو کے منگتا یا رب زمنگا یقیناً تو زور ور حکمت نوالے لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد یقیناً اشتر استعاذ زبارا تابداری خیستا پدی کے داغشا دپارا چی امید ساتھی دا اللہ ددی جنو در روز رستنے اور چاشدی سرا دوستانا اوکڑا یقیناً اللہ تعالی بے حاجت سائل شہدات ومن یتولا چاچ مخواڑا یقیناً اللہ تعالی بے حاجت سائل شہدات عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم نزدیرا چ اللہ پیدا کی پمن ساسو پمن دائے کسانوں کے چتاسو سرا دشمنی گائے دوستانہ زگش اللہ تعالی قدرت لرون کے دے اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم نمنك اللہ تاسل رائے کساننا جنگ نکڑے تاس سرستاسو د دین پوارکے انیستلیے تاسو د کورون ساسونا کس احسان کوئے تاسو آغی سرا آغی لحق دائی ورکوئے ان اللہ یحب المقصدین یقینا اللہ خوخیا چالرا چی حق ادا کئیم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم یقینا منکی اللہ تاسل رائے کسانونا جنگو نے کڑی تاثرا د دین مبارکے اور اس لیے تاسو د کورونو ساسونا اور امداد کڑے د نور سرا ساسو بیستلو دا دوستانی کولو داغینا ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون اچاچ دی سر دوستانا اکڑائے دا کسان ظالمان دیم یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ایمان والو کل شراشتا و من زنانا اجرت کو ان کے امتحانوں کے دائی دے ایمان اللہ پخپل خپوئے دے دائی پہ ایمان نو کتا سپوش پائی بانی شدا مومنی دی می واپس گردوئے کافرانو تا ندی دا زنانا حلال دلی نا کافرانو دا پاراو نا کافران حلال دی دی لران اور کوئے داغنا چتا سو سخرج کری بریم ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتمون اجورہن انشت گنا پتا سوچ نکاح کوئے دائی مومن سرا کلک اور کوئے تاسو آغیت دائی محرونان ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا امرا ٹینگوئے تاسو عقد نکاح دا کافر و زنانو اغواڑے دا کافران نہا چتا سپائی سخرج کری اور غیر مغاڑی ستاسو ناکائی سخرج کری ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم دا حکم دا اللہ دے فیصلہ کی ساسو ترمنز اللہ دے پویا حکمت والدے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّن أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا اور کپار شیز تاسونا یوشے استاسو دبی بیانونا کافرانو تا و تاسو بیائی سر جنگو کئے استاسو نمبر راشیم نور کے آئے کسانو تا چتلی آئی بی بیانے پشاند آئے چھ سخرش کری آئی واتقوا اللہ الذی انتم بہی مومنون ایرکوئے دا اللہ نا غزا چتا سپا ایمان لرائے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہم ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم اے نبی کل چراشتا مومن زنانا لوس کی ساس رپدے شرطنو کی شریک من جوڑی اللہ سر اس چیز اور نہ باغلا گانے کئیم نہ زنا کئیم
نبوجنی خپلو بچو لرام نبراتل کی پو بدنام اسرا چی جوڑی آغی لرا مخید اللہ سو رخبو خپلونا انا فرمانی بین کی استا پا اسکار دین کے نلاوزو کا دی سرا بخنا غاڑا دی لرد اللہ نا یقیناً اللہ بخنا کونگے رحم کونگے یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور ایمان والو دوستانی مکوئے دائے قوم سرام چی غضب کرے اللہ باغیم یقیناً نومید دیائی دا آخرتنا لکسنگ چی نومید دی امیان کافران نپورتکی دلو دا قبر والونا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم پاکی وی خاص اللہ درا سوک چی اسمان کی عائش دیزم ککیم واللہ زور اور حکمت نوالدے یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والو ولیوائے پخلے حقار چکوینا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون لوی سبب دغسی دے داللہ پنی چتا سوائے پخلے حقار چکوینا ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص یقینا اللہ من کی دائے کسان سرائش جنگی دا اللہ پلار کی صفونو گویا کی دا دیوال دے یوبل سر جخشے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ او کلشوئل موسیٰ علیہ السلام فل قوم تائے قوم زمان ولما لتکلیف راکوئے او خپوئے گئے چیز رسول دا اللہ امتاسوتا فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبهم واللہ لا يهدي القوم الفاسقین نار کلشری کاگش والحکم دا موسیٰ علیہ السلام نا اللہ کاگکڑن دری زننا اللہ تعالی ہدایت نور کی دا سے قوم نا فرمانو دا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين او کل چویلی سا زوی دا مریم اے بنی اسرائیلو یقیناً ذا رسول دا لائم تاسوتا تصدیق ان کے امدائے کتاب چی زمان مخید تورات اور زیور کم براسی رسول چی رازی با زمان رسو نمبد آغا احمد ویم نار کل شرائع دی تخکار دلیلنا دی ویلدار جادو خکاران ومن نظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين اصوب نے ظالم دے داشانا چی جوڑی بلابانی دروم اور حال دارے دل دعوت ورکی دیشی اسلام تام اللہ تعالی ہدایت نور کی داس قوم ظالمان تام یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون واردی چمڑ کی نور دا اللہ پخپل اخلو سرام واللہ پورا کون کے اخپل رنان لرا اگرچہ بدگنی کافران هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون خاص اللہ ذات تیرا لگلے اخبر رسول پہ ہدایت سرا پہ حق دین سرا دیر پارا چی غالب کی دے دین را پٹولو دین اگرچہ بدگنی مشرکان
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ایمان والا آیا او خیم تاستا او سوداگری چی بچ کی تاسو لرا عذاب درناکنا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان بلرائے پا اللہ و دا ورسول او جہاد بکوئے دا اللہ پلار کی پمالنو بزانن سرام. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دا تاس دپارا دیر فیدمن کار رے کتاسو پوئے لرے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. بخنبو کی تاس دا گناہن استاسو داخل بکی تاسو لرائے جنتن تا چبئی لان دائے والے او کورونا مزیدار پا جنتن دامیش والی کی دا کامیابی لویا دا. اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اور دروکی تاسن اور نعمتنا چتاسو خوخوائے امداد اللہ دا طرفنا وفتح نزدیم اور زیر ورکا پدی اسلام مومنانو تام. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ایمان والا شیط تاسو امداد کو ان کی اللہ دین لگا چویلو عیسی ابن مریم حوا مخلص و مرگر ہوتا سوک ما سلام مرگر تیاکی دا اللہ دین دباران. نو الحوارین منگا دا اللہ دین امداد کو. فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة فأيدنا الذین آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاہرین. ایمان روڑو یو ڈلے دا بنی اسرائیل و کفر کو بل ڈلے نکلکڑمگا کسان چی مان راوڑے دا دشمن مقابلہ کے نشول زورورم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پاکی ہوئی اللہ در آسیزنا شری اسمانون کے آشریز مکہ کے بادشاہ پاک دے زورور دے حکمتن والرے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خاص اللہ وذات تیرا لے گلے پامیانوں کی رسول ددید جنس نام بیانی بدیبانی آیتون اللہ او باقی دی لراو تعلیم ورکی دی تد قرآن و دا سنت او یقیناً او مخی ددین دی پا گمراہ اخکارکی وآخرین منہم لما یلحقو بهم وهو العزیز الحکیم. اور تعلیم ورکی نور خلق تم ددینا چند دی آئیو زیشی دن مخکنو سرام اللہ دے زور ور حکمتن والدے. ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. دادا اللہ فضل دے ورکی چالشو غاڑی اللہ دے خاون فضل دے. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال دائے کسانو چور کرشرائی تورات بیان نے پور تکڑے عمل پلحال پشاند حال دخر دے شرا پور تکی کتابون لرام ناکار دے مثال دائے قوم چدرو جنگنی زا اللہ آیتنا اللہ ہدایت نور کی دا سے قوم ظالمان تا.
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وَأَيْ يَهُودِانُ کستاسو دعوی چتاسو دوستان دا اللہ سوال نور خلقنا نو غوڑے مرگ دا پار دا دشمنانو کتاسو رسنیے ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ان غوڑ دی دا مرگ اشرے وسودائے چمخکلے گلے لا سنو دی اللہ پویا بظالمانو. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تو یقینا مرگ چتا ستیخت کوي داینا یقینا بستاسو مخل راضی بیا بوغزول شاغزات عالم نے پپٹو کارام خبر بکی پائے ملون جتاسوی کوئے. یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان والو کلچ بانگوئے رشی مانزد پارا درست جمینان نو کوشش ہو گئے دتللو دا اللہ ذکرتا او پریگ دے تجارتنا داڑیر غرد تاسلنا کتاسو پوئے لرائے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نو کلچی پورکڑیشی نو خوارشے بزمکہ کے اولٹوئے دا اللہ فضل. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. آیا دوئے اللہ لرڑیر دیدہ پارا چتاسو کامیاب شئے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. او کشرینی سوداگری اللہ خوارشی آئی طرف تاو پریگی تالر اولاڑم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تو ہا صوابون چر اللہ سردیم غردی دل لبود تجارتنا اللہ تعالی غرد دل رزق ورکم کنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. کم وقت راشی تا منافقان خلق دیوئی من شہادت کو یقیناً تخام خار علی رسولین اور اللہ تعالیٰ پوئے دے چی یقیناً تداغ رسولین اور اللہ شہادت ورکی پرے چی یقیناً منافقان درو جندین. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. گرزولی قسم نخبر ڈال نمانش والدی دا اللہ دلارنا یقیناً دی بد ہوا مبنا شدی کئیم. ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. داد دیو جناش دی ایمان خکارا کڑے او بیائے کفر کڑے نمہر والشے دی پزون بانے دی نپوئی پا حقیقت دخبرے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. او کلش تو گورے دیتا تعجب کیا شی تالرا دری تنے او کدی خبر کی نو تو وقت دری خبر تا او گویا کدا لرگی دی اڑم کڑی شیری دیوال تا گمان کی دہارے چگے چرا فروزی پدیم دا پورا دشمنان دی دین نزانتے نسات ہے ہلاک دکی دی لرا اللہ تعالی سرنگی دی اوڑ گلے کی دا حق نام. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. حکم مفسری تویرشی راشے جب خنو غاڑی تاسل را رسول اللہ تاو کی دی خپل سرون لرا وین تدی لرا اوری دی بدا سیال کی چلوئی کئی سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. برابر دے حال کتدیل بخن غواڑے او کن غواڑے ہچرے بخنن کے اللہ تعالی دیتا یقیناً اللہ ہدایت نور کی دا سے قوم نا فرمانتا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. دا خلق دی وی خرچم کوئے پاغشا چید رسول اللہ سردی دید پارا شرید دن گڑوڑ شیم. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. او خاص اللہ اختیار کی دی خزانی دا اسمان نظم کے لیکن منافقان خلق پوئن لریم. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. وائدہ منافقان کہ واپس لاڑو منگا مدینے تا خامخاؤ بباسی عزت مند دی مدینینا ذلیل لرام او خاص اللہ درا صفت دے عزت دے او داغ رسول لرم صفت دے عزت دے او مومنان لرم صفت دے عزت لیکن منافقان پوئن لریم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو غافل نکی تاسل رمالون الساسو نولاد ساسو دا اللہ دا ذکر نام اکشاو کو دا غفلت نو دا کسانم دینی پورا تاوانیان. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور خرچ کے داغنا چم تاسل درکڑی مخکد دینا شرابشی اوستا اوستمر وائی بدے داوخ کے ربان ولی نرسکاو تامال را ترنیٹی نزدے پورے ماوا خیرات کرے اچھ خیرات میں کرے نظمم دنے کان نوے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ایشری نرسکی اللہ آئیو تن کلشنی ٹیراشیم اور اللہ تعالی خبردار دے پاملن چتا سے کوئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پاکی وی اللہ لرا سیزونا چیز اسمان کیا سیزونا چیز مکہ کے خاص اغلرا بادشاہی دا پورا او خاص اغلرا استعینی او اغبار سیزبانے قدرت دریم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. اللہ غزات دے تاسوی پیدا کریے نو باز استاسونا کافران دیو باز استاسونا دی مومنان اور اللہ استاسو عملون لراوینی. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر. پیدا کری اللہ آسمان و عظمکا دا حق کارا کولو دا پارا اشکلو نے درکڑی تاستان و خیست کری شکلو نستاسو خاص اللہ تری گردے دل. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. عالم دلہ پارا غصہ چی اسمان کی عظمکا کی عالم نے پائے خبروں پائے کارون چتاسی پٹوئے اور سجی خار کرے اور خاص اللہ عالم نے پائے خبروں چسینو سرئیم. علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. آئے نظر آغلے تاست خبر دائے کسانو چی کفرے کڑے دین مخیم نو سکائی صدا دکارو نخبل او دلر دے عذاب درناک. ذالک بأنہو کانت تاتیہم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. دا عذاب دے و جن دے شرات للدی ترسولان دی پخکارو درینو ندی بھئی آیا بشر دے چمت ہدایت را کئیم ندی کفر کو مخواڑو دائی دمنلنا نا اللہ بے پروائی کارکڑا اللہ تعالی دے بے حاجتا سائل شویدات. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. گمان کی کافران خلق چچری بدی دوبارہ پیدا نکڑیشی تو اتنا بلکہ راسن داو قسم دے زما پر خام خاتا صبح دوبارہ پیدا کریشے بیاب خبر کریشے پائے ملون جتاسی کوئے دا ٹول کار پا اللہ بانے آسان دے. فآمنوا باللہ ورسولی والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. ایمان لڑے پا اللہ و دا برسول لو پاگے رنا چم نازل کرے اللہ تعالیٰ ساسفا عملنو بانے خبردار دے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. وکم ورش راجم بکی اللہ تاسو روز دا راجم کی دلو تا دا روز دا دخکار کی دلو دا نقصاننو بچاچی مان راوڑے پا اللہ عملنے کری نیک لرکی اللہ ددینا گناہون دائے او داخلی وے جنتون دائے چی بئی گیلان دائے والے ہمیشہ وی دی پائے کہ ہمیشہ دا کامیابی لویا دا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر.
کسان چ کفر کرے اور دروجن گنی آیتون زمگا تا کسان دی اور والا دی و پائے کے ہمیشہی اور بد زید گرزد لداور ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. نرسی چاہتے اس مصیبت مگر دا اللہ پہ حکم نو چاہے چاہے عقیدہ ساتھ اللہ پہ اللہ کلکی اللہ دا دزل لرب ایمان اللہ تعالیٰ پاسیج بانے پوئے لریم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور تابعداری کا ہے اللہ اور تابعداری کا ہے رسول نو کمو خواڑو تاسو نے یقیناً زمگا پر رسول باندی دی رسول لخکاران. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المومنون. اللہ شرے نشتہ اختار دبندہ گئے سوا داغنا خاص پا اللہ دیزان سپاری ایمان والا خلق. یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان والا یقیناً بعضی نبی بیان استاسو و بعضی اولاد استاسونا دشمنان دی استاسو نزانت ساتے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کتاسو معافیو کے دائی دا غلطے امخواڑو دائی دا ملامت کولنا ابخنوں کے دائی دا خبرو یقیناً اللہ بخنکون کے رحم کون کے. انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عنده اجر عظیم. یقیناً استاسو مالون و استاسو اولاد امتحان دے استاسو اور اللہ سرا خاص اغسر دے آجل دے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. یرکوید اللہ ناسمرم چے وسرسیم اور داغ کلام اور تابداری کوئے اور خرچم کوئے دا بغوری استاسو دا نفسون دبارام. ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. آسوک شو ساتل شو دا حرس دا نفس دا غنان دا کسانم دیدی کامیاب. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم واللہ شکور حلیم. کہ قرض ورکوایتا سو اللہ تا قرض پہ اخلاص دشن کئی بدائے ثواب نستاسو لرا بخن بن کئی تاسو لرا. اللہ تعالی قبل ان کے عملون دے اور صبرناک دے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم. عالم دے پہاڑ پٹو پخکار باندے زور ور حکمت والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واعصوا العدة واتقوا الله ربكم. اے نبی و مومنانو تام کلچ طلاق ورکوے تاسو زنانو تانو طلاق ورکے مخیر زمانی دے دددیم یا پا وقت زمانی دے دددی کے او پورش مارے تاسو عدت لرام او یرکوے اللہ ناشستا سورب لے. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة. مو باسے تاسو دی لرا دکورون دائینا ندیوزی آئی مگر کراتلو کی دی پا بدکار اخکاران. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. داد اللہ تعالیٰ پولی دی مقرر کرے شیم چاچے تیرے دلوکر اللہ دے پولو نا یقیناً ظلموں کو بزان مقبل.
لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، نہ پوئی گی حس یو نفس کہ ریشی اللہ با پیدا کی پس دینا سبل کارم. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. کلچی نزدیشی دا زنانا اخپل نیٹے دے دتام نوی ساری کاغی لرا پخ طریقہ آیا جدا کے پخ طریقہ اگواہان انہی سے دعا دلانم ساسن بدیم او پابندی کوئے ددی گواہ دا اللہ دا پارام. ذالکم یعظ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، دا وعظ ورکلیشی بدی سرائی چاہتا چیمان لری با اللہ پر رستنے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، آسوک چد اللہ تعالیٰ نے یرکیم جوڑی اللہ غد پارا ذریعہ نجات. ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور روزی اور کی دلالت داس دینا چی گمان بن کئیم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. چاہے توکل کو اللہ نو اللہ دل پورا دے، یقیناً اللہ تعالی ستر سون کے دے خپل حکم لران، یقیناً مقرر کرے دا اللہ دار سیز دپارا ہے و اندازہ مقرر. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن. آغا زنانا چنو میں دشید حیضنا استاسو دا بیبیانو نویم کستاسو شکی دائی ببارکی ندائی عدت دریمیشتے. دارنگ آغا زنانا چلا حیض انی شروشیم. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حامل زنانا دائی ددار چاہی غذیق فالحمل لران. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور چاچی رکول اللہ نا اور قیب اللہ دتا دکار ددنا سانتیا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، دا حکم دا اللہ دے نازل کرے داتا ستام. ومن يتق اللہ یکفر عنہ سیئاته ویعظم له اجران، اور چاچ اللہ نے یرکو لماح بکی دت گناہ ندم الوی بور کی دل رسواب. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. وہ سوئے دغ زنانا کم دے چتاسو سے دخپل وس مطابق، اور زرن مور کو ایدی تدید پارا چتنگسیاں پراولے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اکوی دا حمل والا نو خرچ پائی وانی کوئے تردی چوزی گئی اقبل حمل لرام. فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. نو کدی پہ اور کول ستاسو بچو لران ورکوئے دیلا ددی اجرت او جرگ کوئے کورنے کی بخ طریقہ او کتنگ سیام اکڑا دے او بلسران نو پہ بور کی دے بچی لربل زنانا. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. خرچ کئی وسوال سڑے دخل وس مطابق، آسوک چپا تنگ سیاد رزق راغلی نو خرچ کئی دائن چ اللہ دلور کڑی. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
تکلیف نور کی اللہ او نستا مگر پا قدر دائے چدلے ورکڑی زرد جوڑ وکی اللہ پست تنگسیانا سانتیا وکائی من قریت ناتت عن امر ربها ورسلی فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا اور دیر کریوال اشترے نافرمانی کرے دا حکم در اخپلنا و در رسولان داغنا نو حساب کرے منگ ادائی سر حساب سخت و عذاب مر کرے عذاب دیر ناکارام فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسران نو سکائی سزا دکار خپل او انجام دکار داغی تاوان عد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا تیار کرے اللہ غید پر عذاب سخت نویرکو اللہ نائے خالص عقل والو داسی چیمان امراوڑے یقینا نازل کرے اللہ تعالیٰ تاستا کتاب دا ذکر رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور اور علی گلے دے رسول بیانی پتاسو آیتنا دا اللہ تعالی وضاحت کو ان کی احکاموں دید پارا چوباسی کسان دراشی مان راوڑے عملنا کڑی دین ایک دتیرون رناتا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار اچھا چیمان لرو پا اللہ پر عمل کونیک داخل بکید لرائے جنتون تاشی بیگی لان رائے ولیم خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بیدی بائک ہمیشہ قد احسن اللہ لہو رزقا یقیناً خیست کرے اللہ تعالیٰ دد پارا روزیم اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خاص اللہ ذات پیدا کری ہوا آسماننا اور دزمکنا داسمانونو پشانتے وہ راضی حکمنا دا اللہ تعالیٰ پمین ددی کے دادے اپارا چی تاسو یقینو کے چی اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت دریم یقینو کے چی اللہ تعالیٰ راگیر کرے ہر سیلنا پخفل علم کے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی ولی منکے بزان اغشے چ حلال کردے اللہ تعالی رام لٹے لٹے تو پرے بانے رضا بی بیان خپل اللہ تعالی دے بخن کو ان کے رحم کو ان کے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم وهو اللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. یقیناً مقرر کرے اللہ تعالی تاسو لرام طریقہ دا پرانستلو دا قسمون استاسو ولی اللہ تعالی استاسو مولا دے وغدے پویا پارس حکمتنو آلدے. وَإِذَا صَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. کلچے پٹاوے نا اکڑ نبی بازی بی بیانو تادے او خبرے نار کلاش خبر ورکاغی پاغی سرب لیتا نو خبر ورکا اللہ تعالی پدی باندی نبی خپلتا
دو خودنو کراغے تا دا باز دائے و مخوارو دا بازنا فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير. ارکلش نبی آئے زنان خبر ورک بدیم آئے ورطوی چا خبر درکڑے تال رضا دورتوی خبر راکڑے ما تاغذات چا علم دے بارس خبردارم دے. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. کتاسو دوارا توبہ کوئے اللہ تا یقیناً جوشی دی ستاسو زرنا دپار دا توبے او کتاسو ڈل بازی کوئے پا مخالفت دا دین نبی کے یقیناً اللہ تعالی دا مولا دے اور جبریل و نیکان مومنان و نور ملائک پسترینا دا دسر مددن کئیم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات صيبات وابكارا. امید دے شرب ددو کہ طلاق در کی دے تاسو لرائے بی بیانو وربکی اللہ دل رستاسو بدل کی نوی بی بیانے غرستاسو نام کار اسلام لرون کی وی ایمان لرون کی وی پذلکے تابداری بکی و توبی و باسی عبادتو نبکی روجی بمنی سیائی لمبا طلب کی ماں کسیبی کنڈی او کبی کریم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایمان والو بچ گئے خپل زانو خپل وال بچتو اور جانم نام خشاک داغی دی خلق و گٹے مقرری پدے اور باندی ملائک سخت طبیعت والا اور سختی کو ان کی نافرمائی نکی دا اللہ ندائے چ اللہ و تسامر کرے او کئی حاج سامر دی تکے ریشیم. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. ابیلشی قیامت کی کافرانو تائے کافرانو بانی مکوے تاسونن یقیناً بدل در کے ریشی تاثر عملنو انس تاسو کول. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو توبے و باسے اللہ تعالیٰ تا توبے دے اخلاص. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نزدیدہ چستاسو رب الری کی ساسونا گناہون استاسو او داخل وکی تاسو جنتون تا چبئیگی لاندلائے ولیم. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. پاغرز چی نب شرمندکی اللہ نبی خبل را سوک چیمان راوڑے دم مرگرتیا کی. نورهم یسعا بین ایدیہم و بیمانہم. را دری بامنڈی وی دری مختا او پخلاسونو کی بدری عمل نامیویم. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وائی وایا ربا پورا ساتھی منگلرا زمگدا نور او بخنوں کے منگتا یقیناً تو پارسی زبان قدرت لرن کے.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اے نبی جہاد کا د کافرانو منافقانو سراو سخشدری مقابلہ کے او زید ورتلو دری جہنم دے او بد زید گردی دار جہنم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. بیان کرے اللہ تعالی مثال د پار دے عبرت کافرانو خدا د نوح علیہ السلام و خدا د لوط علیہ السلام. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وی د غزنانا لاندے د دو بندگانو د خاص د بندگانو زمنا چ پورنے کانو خودی خیانت کو رائی دوارو سرام نو دفن کائی ددینا د اللہ د طرف نہ ہے سزاب او ویلشو داخل شے ورتا سر داخل دن کو نام. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبیان کرے اللہ تعالی مثال د پارا د بادر د مومنانو د خزے د فرعون کل چاغي ویلو یا ربا جوڑ کے مادہ پارا آستا سر نزدی کوٹا پا جنت کے او بچ ساتے مادہ فرعون و داغد کاروننا او بچ کے مادہ دے قوم ظالماننا. ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. دارنگ بیان کے اللہ مثال د مریم لور د عمران آغا بچ ساتل اخبل عورت لران نو پکیو کو منگا پائے کے دخبل روح دخبل طرف نام اور تصدیق رو دے د کلماتو در اخبل د کتابون داغم او دا د پورا تابداری کو ان کو نام.